Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re madume ka lapeng, ke a le amogela go semoya ka Dr. Magabo. Ke rata re dira reading ya rena ya mafelelo a beke yona ye re leng mo go yona. Okay, re tlo kry-a melaetsa ya go tswa go badimo ba rena, ra kry-a melaetsa ya go tswa go manyelo a rena, ra kry-a melaetsa ya go tswa go our higher self. So a re ko rena tlo sepela ka sepopego mang, ene ge e le re ke mathomo o tsena mo channeleng ya rena, ra o amogela gomme ke gopela le supporteng channel ya rena ka go subscriber. Sorry, the world, because ke na le the world ke santse ke tša karateng wa gape, the judgment, because ke na le the judgment ke santse ke tša karateng wa gape. Weekend, it's just a weekend prediction. King of Swords. One last card. Ace of the Secret Circles in reversal. Okay. Ace of the Secret Circles in reversal. Okay. The Nine of Cups. So ke tlo ditsamaiša di le ka sebopego sona se, ene ke nyaka molaetša karateng wa gape ya go tšwa go mangelo a rena. Yela ke molaetša wa tšwa go badimo, our ancestors, ancestor guides, ba ba le go mo kganyeng. Re nyaka karata ya tšwa go mangelo a rena, ba the King of Wands. Ke tlo nyakela karateng wa gape gore ke the King, the Hermit. Santse ke nyake karateng wa gape kare ke the Hermit, ke na le the Five of Wands. Okay, and then ke tlo tšea another karata ya mafelelo, karata mafelelo, ke na le the World. O ka lebela the World e tšwelela ga kae gantši, the World e tšweletše gantši. Okay guys, a re thomeng ka reading ya rena. Ke na le the World, the Judgment, the King of Swords, and the Eight of the Secret Circles in reversal. Ka buša hape ka ba le the Nine of Cups. Okay, so molaetša o le gore o bolela ke badimo mo kine, ke molaetša o le gore ba bolela ka gore dilo tše di diralang ka ra lefase la rena le re lego mo go lona, le le gore ba le bitša ke material world. Ga ba le bitša ke material world ka la re gore lefase la rena ga le more spiritual, le rena batho ba re dula mo ke we are not that spiritual, even if ba bang re le spiritual, but then okay, as people we are all spiritual, but a re phele go ya ka melao ya spirituality. Ba bang re buša ke di-religion, dikereke tše re di tsenago, ditumelo tša rena jwalo le jwalo. And then go tla ya le rona tumelo ya mo ya kereke wena o e tsena go ba tumelo ya gago e reng ka spirituality. Mostly o kgotšela gore they don't say anything about spirituality. Tše dintši o kgotšela ba tla go ganetša ka dilo tša spirituality. Kereke tše dingwe tlo botšela gore he o seke wa phasa, o seke wa phasetša badimo, o seke wa dira, o seke wa dira ka motho a bolokile re le tlogela go le so, ga re dira peng re ya go mmona gore re moišetša mablomo, re ya go mogorela, ga re be maswika eng kore tšeo ke di-believe tša rena tša lefaseng leke. It has got nothing to do with spirituality. But then at the end of the day o kgotšela gore your belief ke tšona di dang di blockang your spirituality, di blocka your soul. Ke ka baka leo tlo kgotšela gore ka tšatši la mafelelo judgment yona e tlo no ba gona, ba dumela badimo ba re judgment yona e tlo no ba gona. Go tloga mo lefaseng moya wa gago o itšwa mo mmeleng wa gago o ya into the spiritual realm. Ka tshwanelo o swantse go humane badimo ba gago ba go emetše, di-ancestors tša gago. Ge ke bolela ka badimo ke bolela ka di-ancestors because ka mokgwa re tlwaetše go e bitša ka ona badimo ke di-ancestors. But go gopola re na le difference magareng ga God, re na le God, ke bolela ka the creator, ke bolela ka God. Re na le di-gods,
badimo e le gore ge re bitša e le gods e le badimo ga re bolele ka our ancestors a bolele ka our ancestors ga ile gore o sale wa lebelela video ya ka ya the Anunnaki o tlo kušana ke bolela ka le gore I know gore a se ke tle ke fetša ke sa le kgole but ke tlo tšwela pele ka ena segale ne ke sa tshwere ke tše dingwe ke tlo tšwela pele ka ena segale le tlo bona gore na wa ke re go na le the difference go na le the creator god go buša go ba le the gods and then ra ba le di-ancestors tša rena ba ile gore gantšhi re no tlwaela gore re lebelela dictionary ancestors e ne ngwala as badimo mare botse our ancestors ke our loved ones our past loved ones our deceased loved ones but re no tlwaela go gore badimo e ke setse ke re badimo everyone o kuša re bolela ka di-ancestors ga nagane ka di-gods so mo ga ke bolela ka di-ancestors not di-gods but the ancestors okay so ba confirma badimo ba gago gore judgment e tlo ba gona ge moya o tswa mo mmeleng ba sanetse badimo ba gago e be bona ba tlatla ba tlo go gatlhanetša o tlo khumana ba ile wa ba tseba le ba ile wena ga o ba tseba ile re ba phetše before wena o itla mo lefaseng o kokole boragolo bana ba le ba tsebang o tlo ba khumana ba go emetše go ba batswadi ba go emetše ba tla romela o motse go ba babedi ba tla ba go tšea ba go iša mo ile gore ba bang le bona ba mo gona but go le too much into a material world and then ile gore wena o rula ke barking other beliefs di-beliefs tšela tša gore ge motho a tlhokofetše ga re sana taba le yena re lebetše ka yena then tseba gore o a latlhega ge moya o etswa nameng o tlatla go humana ba se ba go emele o tlatla go humana di-ancestors tša gago di se di go emele ka gore go fitlha kua o tlo kgotsa o le lefelefeleng o sa tsona o lebe kae o le confused mare ke bona ba sentse ba tla ba go gatlhanetše ba tla ba go tšea ba o iše mo bona ba ditšong gona o bone mo ba ditšong gona and then from there moya o tla tšwela pele ka tše dingwe o cleansa moya dibi ka moka tše ile gore o di dirile mo lefaseng di a cleansega and then o ya le o dira le ntho ba bitša re ke sort of a review ya bophelo ba gago bophelo bo bo go bophela mo lefaseng wa bona gore na kore go tloga o belegwa until bile o tlo tlhokofala go bona gore na o kgopišitše bomang le bomang dilo tše o di dirilego ka mokgwa ba hethegileng ka ona ba hethegile jwang le jwang ba kole bohloko o ba kušitše bohloko jwang go ba go kakang and then you're going to feel those pains tše le wena o ba kušitše bohloko ka gona ba ile gore o ba thabišitše le bona you'll feel the same thing ke yona review ye le gore tla ba o dira go ba regression ye le gore tla ba o dira go le ka mola lefaseng la semoya judgment e tlo ba gona so ba bolela ba re o ska lebala so ke ntse la gore ba go gopotsa gore o ska ketebala gore mang o tswa kae o ya kae o ska lebala contract yona o e signileng go eta mo lefaseng o ska lebala di-purpose tša gago tše wena o di tletse mo lefaseng and ebile o seke wa lebala badimo ba gago ga ile gore ke kgale o sa ba tšholele snave ye ke nako ela gore ba tšholele snave o fetša bala this reading bolela le bona ga ile gore ke kgale o sa rapele ye ke nako ela gore o rapelele le ba ileng gore mohlomong ba ile ba phela ka mokgoleno phetšeng ka gona ba se believe go di-ancestors mo ile ba sena taba re gopola di-ancestors tša rena ge maphelo a rena a le boima re sokola re sa bereke manyalo a thubega bana ba feila dikolong ke gona re ba gopolang re nyakang thušo but ge re phela gabotse ga re ba gopole re ba gopola ge fela re bolela ge re nyaka dikoloi re nyako reka dintlo re gopela maatla le thušo tswa go bona le guidance ya re kgone go make the right decisions once mola ba re thušitše re makile the right decisions re kgone go reka dikoloi tšela re a lebala gore re ba botse gore gape koloi la šiona re kgone go e reka and go reka koloi does not mean gore le ge e le gore a se o e reke cash a se di-blessings e sa le di-blessings but gore o fetse go ipatela o swantse go pele maatla go bona gore ba o thuše o ska kgwetša o dia dikolo tše dingwe ape tše dintšhintšhi ka matheko tše le gore di dira wena mafetso palele ko patela koloi ela o itšereng ka sekoloto oba ntlo ela o e rekileng ka sekoloto e sa le di-blessings ke lo tše kgonne go di achieva go di fitlhelela okay ba re mo go wena ne ge ba o lebeletše badimo ba gago ba bona motho e le gore o na le maatla o jwale ka kgoši
Around most of batho ba balang this reading ba ka ba ena le a spiritual gift, and ba ka ba ena le badimo ba mandao, ba ka ba ena le the royal blood. Ora re kua godimo kua some of your ancestors e be le dikgoši. So therefore ra gore le wena you have the royal blood. Okay, so o motho wa bogale o na le the strength, o na le the power to do things, to make the right decisions, to take action. Ke matla ba o fileng ona, ba o file mogopolo, the wisdom, the thoughts, positive thoughts, ba go romela tsona tšatši ka tšatši. Bošo bo bongwe le bo bongwe ba tla go wena ba o fa melaetša, mare jale melaetša mengwe ga e fihle ka baka la mathata a mo lefaseng le re lego mo go lona, ka baka la lefase la rona le tletše ka bathakati, di-negative energies, di-entities. So ba o file maatla gore wena o kgone go defender from these things, o kgone go la le this spiritual warfare, o kgone go ifenya yona ntwa e moya. Ge di-entities di o attacka spiritually bošego o robetše, o kgone go di fenya, mare gore o di fenye go ra wena o swantse o be gabotse mo moyeng, o be gabotse spiritually, soul ya gago e hlwekišiwe, mmele wa gago o hlwekišiwe, o be protected, le lapa la gago le hlwekišiwe gore mangelo a gago badimo ba kgone go tsena ka molapeng, ba kgone go go lwela, ba kgone go thuša go lwa, ba kgone go go bontšha ge meleko e tla gore moleko mosolo e tla e ba ready, ke protecte, dira seo le seo gore moleko la se ka ba kgona go tsena ka jarateng ya gago. Okay, and then ba bolela gore ka nako nngwe dilo tše dingwe tše diralang ka ra bophelo, di-emotions tša rena, maitshwaro a rena, maikutlo a rena affecta di-blessings, affecta ditšhelete. Ka nako nngwe bona le tša bophelo di sa sepela gabotse, ka kala re mo ditšhelete ke tšhelete le gore a di sepela gabotse, and then tšhelete tše le gore a di sepela gabotse, ona ya mpotša gore badimo ba ka bang foreletše. Ke ntse ke boletše ka re re bolela le bona fela re nyaka tšhelete, ge re le gabotse we don't remember them, ra lebala gore re ba fe metsi ba nwe ba ntšhe lenyora. Ka kala re badimo ba rena, our ancestors, ga ba fapane felo le our spiritual guides. Our spiritual guides re bolela le bona ka tsela ya thapelo, o ka nna wa ba fa le a glass of water go bolela le bona. Badimo ba rena re bolela le bona ka tsela ya go phasa, ra ba fa sneif, ra ba fa le komiki ya metsi gore ba nwe ba ntšhe lenyora, ba kgone go ba le maatla, ba kgone go tla go rena ba re bontšhe tsela, ba re tshware ka letsogo ba re bontšhe tsela, ba re guide. And then ba buša ba re kore ba bolela ka lerato le re bona ba go rata ka lona, o tsebe gore badimo ba gago ba go rata, your past loved ones ba go rata. Mo lefaseng ga re phela re na le go tlashana, re gagane ka mantšu, re le balapa le tee, re le madi a matee, ka baka la dilo tše di tlhaga mo lefaseng, ka baka la tšhelete, boloi, di-jealous le tše dingwe gape, le masebo. Re feleletša re lwa re le kgomo tša shaka le tee, but re gopola gore ke tša lefase leke. Ge re fitlhile ka mola lefaseng la semoya, ke mo e leng gore like motho a se tša tlhokofetše, spirit se tswile mo mmeleng, ke mo e le gore motho o kgona go bona diphošo tša di dirilego, o kgona go bona batho ko dilo tša a di dirilego tše le gore ka tšona o ile a kweša batho ba bang bohloko. Tseba gore ge motho ola a ile wa kgopišana le yena goba a o kgopiša a sa le mo lefaseng, ga a sepela because o kgona go bona diphošo tša, and then kore ga a goa through this regression, it's like kore o a tshwarelwa, kore o ya through a process e le gore o tshwarelwa dibitšela tša gage, and then le yena wa di bona diphošo tša gage, then o dirang wa ke tshola. Ke ntho o tla bonang o tlo bona o mongwe wa ancestor e tla wena mo ditorong, goba o ya o consulta kae ka ba botse ba re goba o ya o consulta kae ka ba botse ba re go tšwelela motho o mosolo moso, o re wa tseba gore a se a go treat gabotse, a se a kgone go bontšha lerato, o kgopela gore o mo tshwarele. Maybe motho o gore a behave ka mokgola o be a sa ketire ka nako yela, o be a dirwa ke tša lefase leke. O se ka lebala gore batho ba go loya ba kgona go hypnotize motho, ba kgona go manipulate motho,
ba mo shukore o khotsa ka re mpopi bona ba tshwere di-strings mpopole wa mashela bona ba tshwere di-strings ba o ralosha ba o controla ya mo dira so ya mo dira so. This is because ga re le mo lefaseng la rena re lebala go ke protector ra lebala gore kana re dila le too many negative energies re dila le bathakati re dila le di-entities re dila le di-poltergeist le other evil spirits. Yes, evil spirit e kgona go tsena ka re ga monagano wa motho mongwe ka ra mmele wa motho mongwe ya thoma ya mo control ya mo dira gore motho la a tla o treat gampe. So o ska khotsa o mongwe wa family o le re o tlhokofetse sala a o treat gampe mo la sa phela o khotsa le anje la ga tlhokofetse gore lo monagana o sa gopola lo tsela a di dirile a o dirile jona go monagana pele wa e sa ba botlhoko go monagana o sa kwata no motshwarele mothola morapedishi o motse gore motshwaretse go lena khona go robala ga botse ka re the pain that you feel la se gona mo lefaseng the soul ya gage maleng gona why feel at that pain. This person is going through a lot. Motshwarele o dirile diphoso re dira diphoso re le batho ka mokana ga rena mo lefaseng a ona o le re yana ka rena o holy re dira diphoso because re dirang re controla ke dilo tša semoya ba bang re a sta tsa re di controla intentionally ka o kala re lebala o ke protector re lebala o protector bana ba rena re lebala o protector metsi ya rena re lebala o protector dilo tša rena dikoloi tša rena metsi ya rena jwale le jwalo re lebala o protector ditšhelete tša rena. That is why ka nako ngwe re fela re losa tšhelete ka ra bophelo re ba le mathata ditšhelete re thome re nagana gore badimo ba rena ba re furaletse santefa nope ga se ba re furalele bothata kore ba palela ko fitlha mo rena o kala re we don't protect ourselves. Okay, okay, and then set ya bobedi ya dikarata ke na le the King of Wands ke na le the Hermit ke na le the Five of Wands. Okay, so o ke molaetsa o tswa go manyeloyi e ke bolela ka manyeloyi ke bolela ka spiritual guides, guardian angels and your higher self as well. So molaetsa e le gore ke a o kry-a moki ba sa bolela ka taba e la gore wena you are the king o kgoši le go le mosadi o kgoši ge e le gore o monna o kgoši e ka ba o ena le madi a bogoši goba e ka ba e le ntho la gore you are an old spirit, you are an old soul and ebile gore soul ya gago ge ke bolela ka di-ranks tša tšelo di kwa tšele godimo goba tšele di in the spiritual realm your soul kore it is on the higher kore on the higher realm but because ga di jalo soul ya gago e ka mo lefaseng le wena as o le motho o tlile mo lefaseng le soul ya gago gona ka mara mmele wa gago then ka e sa wela beke go molaetsa la badimo ka baka la mathata re kopana lona mo lefaseng ka baka la dilo tše re kopana le tšona mo lefaseng di-beliefs tše re kopana le tšona mo lefaseng dilo tše re di rutiwa gore le mo lefaseng re feletša re lebala gorena re bo mang re tšwa kae re ya kae. Wena you can make things happen go nyaka selo wa no se rapela fela o ka se hwetša mare because re ka nako ngwe re rapela re sa believe rapela without faith that is why re sa kgone go fitlhelela dilo tše re di nyakago goba because nako ngwe re rapela ka di-last minute mola re bona re ka ra mathata a re rapele every day and then the minute o rapela o expecta gore thapelo tšao di answeriwe immediately santefa no a go kgonagale. That is why re ba le go nyatša ra ba le go dauta ra nyatša mangelo a rena ra dauta mangelo a rena ra dauta modimo gona batho ba ba sa believe gore modimo ga gona motho wa botsa gore ge e le gore gona why ke ba le mathata maso question ko rona wena o lemogile neng gore modimo gona number one since o belegwa o etla mo lefaseng ana o lalong bo sa tse gore modimo gona na obviously kgale o tseba ka dikolong tša rena re be re fela their religious education mo le re be re rutiwa ka bebele re rutiwa ka modimo we all know gore God o gona but ga re ke phe nako ya kota moka dikhuru ra rapela ra bolela le yena
re bolela le ena ge re le ka mathateng fela ge dilo tša maphelo a na le sepela gabotse ra mo lebala. And then ba bolela ka conflict e ka bang gona this weekend, e ka ba mašata, go rogana le motho mongwe, go fapana le motho mongwe ka dipolelo, go lwa le motho mongwe. So owe ke moleko, so o seke wa entertain, ke moleko, ke moleko. E ka ba ile gore motho no a tlatlang mo wena a tla go rumula goba a causa this argument, e ka ba ile motho gore o rumilwe goba e ka ba motho le gore wa šomišiwa, ga se a rumiwe but wa šomišiwa, yena ga a tsebe gore wa šomišiwa, ga a tsebe. Gona batho ba šomišiwa ba tseba, gona ba ile gore ba šomišiwa ga ba tsebe. Motho e ka ba moagišane, e ka ba motho wa family, e ka ba ngwana gago goba motswadi wa gago goba molekane wa gago. Ka baka la gore ke ntho le ke boletše le mathomo a boletšeng ba re ka nako nngwe re lebala o ke protector, goba rena re le batswadi ra ke protector mara ra lebala bana ba rena, ra lebala gore okay ge re ke protector re le batswadi re sa protecte bana, bathakati ba le ba ka dirang ba ka re tsena through bana ba rena. Bana ba batla ba sa kgone go bona le ka selo, ba tla spiritually bošego ngwana a robetše, ba manipulator di-thoughts tša gage, ba manipulator spirit sa gage, ba thoma go mo šomiša. Ngwana a thoma phela ena le di-negative thoughts ka wena as a parent, a thoma phela yena maditše gona phela na re ga ba nrate, ba rata moketekete go feta nna. Ka baka la re ngwana la nene o la kgopela tšhelete ya o dira 1 2 3 ya ba ile gore wena ga ona selo, wa re go mo tlhalosetša yena a se tše ka ntwela gore ke nnete a bana selo ba batla mpha, yena e tša ka mokgolo wa goreng ga ba nrate, ba rata moketekete neng o kgopetše tšhelete ya eng wa mo file but nna ga ba mphe, nna ga ba nrate. Ngwana wa lebala gore the time ola a kgopela tšhelete e be le gona, maybe le be le bonus tše ka mo gae goba le be le na le tšhelete, yena kgopela e le gore ke sebaka-bakeng ka re a kgwedi tšhelete ga di gona goba dikoloto ke tše dintšhi, mabaka a ditšhelete ke a mantšhi. So batho ba ka ntle ba tlatla ba manipulata dikgopolo tša bana, ngwana a bone ka re motswadi ga a morate, ngwana a ska tlhola a sa respecta motswadi, ngwana a sa tlhola a sa theeletša motswadi, ngwana a thoma o fetolana le motswadi. Mafeletšo ngwana o dirang o thoma go groupa le group tšela tša bana ba le e le gore le bona ba behavior in this way, goba ebile o ke groupa le group tša bana ba ile gore ba tswa ka malapeng a o sele ka nampile ba gaufi le yena, jale o tlo tsore ba thoma ga ba seno mo manipulator ba thoma mo gogela ka lesaeteng la bona gore ba kgone go mo controla. Yena ga a bone gore wa controliwa, ga a bone. Next then mafeletšo ngwana o dirang o thoma o ya di-taverneng, ngwana o thoma o nwa majwala, ngwana o thoma o dirang, ngwana o thoma o dirang. Wena ga o sana control ya ngwana gago, ga o sa tsona go diragala eng, santifa mistake ebile ntho ya gore wena bo ke protector o itseng, because wena o lebeletse ntho la gore ka o ka la gore motswadi wa bereka mabaka ditšhelete a sepela ga botse ka mo gae, o kgone o tsentšha bana ba dikolo, but o lebala gore ngwana ola ba tla mo kry gana ka mola sekolong sene se la mo tsentšhang ka go sona, ba tla mo kry ka ena buke ene le ya gage goba ball pen ene le ya gage. Bane o tla ba mo kgopela ball pen, ba tshwere ditlhare ka matsogong a bona, ba gare ba e tshwara ka ditlhare, ba fetša fela ba mo fana pile ntho la itrang e tliša meleko, e tliša di-blockages ka raphelo ba gage, ba thoma go mo controla, e tliša di-monitoring spirits ka metlha. Di-monitoring spirits tše ge le bolela ka mo gae di-discussa tše le discussang yone ka re itheleditše, e tšeela ngwana botlhale, ngwana o ba kgona ka sekolong, then e thoma o tša botlhale ba ngwana o thoma o faila, e thoma o tlhakatlhakantšha lapa ka mo gae, le thoma go lwa ka boselena, le fošana ka marumo, ga le sa trustana. So ka mehla re ke protector, re se ka ra lebala bana ba rena. And then ke tshwere karata e le gore e go botša ka chakra ya gago, e le gore wena o santse o e bule o e balance this weekend, e be active. E bolela ka the crown chakra, e bolela ka the crown chakra. Crown chakra ke the 7th chakra. Mo mmeleng ya rena re na le chakras tše dintši, ke tše dintši kudu-kudu, ene re na le chakra tša mo matsogong, re na le chakra tša mo maotong, jwale le jwalo, but re na le 7 main chakras, and ebile re na le di-underground chakras tše re connectang le tšona re ke grounder. Re na le di-chakras tše le ile gore di ka mo godimo ga the crown chakra, di connected to the universe, tše le gore ka tšona re kgona go bona divisions. Ka tšona go ile gore o na le gift ya the third eye goba ya clairvoyance, go ponya mahlo and then o kgona go bona something, o thuša ke the crown chakra, the third eye chakra le di-chakras tše la leng kwa godimo.
so go nyako tseba a lot ka di-chakras. Go na le dilo tse le gore ke ya di-offera like during a reading like this. Go na le tse le gore ke ya di-offera on a one-on-one consultation, motho a bukile consultation le nna. And then go na le tse e leng gore ke strictly ke tša di-classes tša rena. So ge o le ready o nyaka go ithuta ka di-chakras, ge e le gore o na le mpho tša sengwe o nyako bula some of your class, maybe o nyako tsa nna ke na le di-class tša mohutamang le tša mohutamang ke nyaka go di bula, and then re na le di-classes. So as e le di-classes, it's like skolo, o tlo no patela, and then we go through those classes mo ile re tla ba re go ruta ka di-chakras, and then o di bula jwang, o tlo go practice jwang, ro roma le di-classes, sort of di-trainings, di-lessons tse le wena you must go through them. Akere ke wena o santse o direng rena mmere kwa rena ko go ruta, and then wena kwana santse o dire those activities gore moya wa gago o bule. You need to do those activities. So classes tša rena ke tša go bula moya, like ba bangwe o na le the gift of mediums, ba bangwe o na le the gift of psychic mediums, jalo le jalo. But then ge o sa tsebe gore na ke di-class tše di feng tše o santse o bereke ka tšona, o ka bula moya wa gago, o santse o bule moya wa gago jang. Obviously moya o ka se bulega, you'll never do, o tlo palela ko dira mmereko le gore wena mangelo wa ba o file ona. Ba bangwe mpho ya lena ke tsela tša go tlo šomiša ditaola ka mokgwa ke fela ke di šomiša ka gona, di-tarot cards le tše dingwe gape. Obviously tša go tshwana le ditaola, you need to go through training ya go thwasa, ye e leng gore ge e le gore a sotloya o tshwanetse ka molao o tshwanetse o emele badimo ba gago. Ge nako e le ready ke bona ba tlatlang go wena mo ditorong goba through a vision, ba tla ba botsa re jale ke nako. Mare ka nako ngwe ge crown chakra e blokegile, ba tla badimo ba le ka go botsa, batho ba palelwa ko go botsa goba ba go botsa wena o sa kgone go kwešiša molaetša, o sa ko molaetša, go tsoga fela o gopole selo o lebetse sante fa ba tle ba tlo go botsa re sepela kae ka o yo go thwasa. Motho ga na le spiritual gift sa o yo thwasa, ga ke iše thwasong, o iša ke badimo ba gago, o romela ke badimo ba mmotsa gore o ye kae. Go na ba ile gore ba na le spiritual gift tše le gore ga ba tshwana go yo thwasa, badimo ba tla ba bula moya owe spiritually. Mara wa ba le those gifts again di nyaka le wena, you need to do something. Badimo ba ka se no tla ba no bula moya fela, you need to do something. O tshwanetse o go through some activities, o be le di-activities tše le gore wa di dira. Ke tšona le tše le gore ra di-offera ka di-classes tša rena. So ke yona reading ya rena ya this weekend, gomme ke lela ka letša matlhatseng le matlhogonolo. Ke a leboga.